tantantan se best bread ato nso won funu se gari olonka ye di nso eguso abu efunu obo pampese ya asori kwesesa o hwe na funa ase obubu ntasuo to jollof yam na na si edu bia na wo ha se ya wo kotokoli ni wo be ka fulani fu atem mpese ka mi share mi and use akwa no medas na si edu medas ye da wo se fulani ntimi nje first day ye bes kata oba ni ti ka o di kata ni ti na fi di aka ni de feeling na wo hwe na nimu a obe makra bejojo enso be ma ni ukunukura ntimi nya kokuduru ni wo da na wo sori a wo ba be di Dr. Bawumia atem adenti ede na aba na me journalist e wo Ghana de no kura nyame anim ni anyway we say we onye menye sure so a journalist just so a presenter onye journalist na omo media personnel no especially electronic medias no omo bien ho a oye papa me nyi twenyi adoa because ene omo nyina free frop ene o kasei ade echi no kasei obien ho a otimi gina ne na so kasei media nukure we eye nukure ne no na make up si wuda the biara agi se ade yenya di ofusu kwase nya esane etene ne nsemu di a omo nsem omo kan nyina eye NDC na adai na wo ye journalist a oti radio so anase TV so eye program na se obi akọ no akwakotia ne party leader ono office ono wo cherish na o se adenti no akwakotia ne ti obuafu ne ti kwakutin wo ho ni obi ntia no kwakutin ho no obi ntia no anase wo maame ankasa wo no obi ntimi mama chia no Manuel, I love you more wani mbasa yi kura no obi timi eno etimi hia wo maame echia no ebetimi abase ahwa na nipa kwakọ ebetimi akobase enipa nkura betimi awo osu bi se oso basa se bi enso etimi chia wo maame odini nyina ato nchen chia wo maame wo a wo gina hoyi obi timi ede wani mbasa nyina ato nchen echia wo maame na se obi ko na okoko embrace Dr. Bawumia o de eyoya wabodam Chese Ghana no minhunu se de missing kano NDC for aya ma se o mani nyina no kra bie ni onipa bie ni wa o kan no kra biu apart from say we NDC ni kra de na bubu professors in kano kra teachers in kano kra nurses in kano kra why naka nurse kano kra enka abanya obaya wo nurse wakatua ekamu na wo training kra de yetwa wo allowance mu na obi a obaya obe restore allowance ne ma wo no osan tua o ka ekodu bra ese mo hye ne animonyam no sabre ne ho na mo ko kire nse no mo na monim nyansa mo kire no bosumi kra edua mo bro nurse sankasa omo hospital na mahamata na yentua muka the same thing papa ibaye covid time mutena fie etna ma otua muka sa teachers mutena fie sa otua muka mukore was say increase mu salary class account at the end of the day no mukoko yi ne boniaye mukoto abatia party na omo na edisa ne pawe nyina ebrem no ejimi mi hunu se Ghana no ye oman a emu nipa no sabi ya se akokọ no ye didi wi a ye de ano atwitwiri fom the same thing na esi ye run the time no ugina shop kra ekwa akotwa de na se telephone call ba e wo shop no eso a na ye match because ye beton you instant na ugina wo a wotwa de na ye betun kofo ba he na Sana ma we nyina to twae enso at the end of the year no almost say tweetia MPP esa say Kufodin NYSA eti Ghana no enkosi da bay ena nyipa be hunu nyansa o man mu e wo say NDC nye party a yetimi di ye homa omo NDC nye party a o betimi di o man anim di o man akọ nanim NDC nye party a because o hye interventions what Ghana nyina papa nyina ya MPP na de ba even ye electoral process ye de to aba nyina papa wo mu nyina MPP na de ba it is such a party no na say mutimi ignore such a party ono otimi di bibi ba ema youth timi ensa ekona no otimi di bibi ba ema youth etimi ede ne nsa eye bibi boa oman no they say watimi di enioma ba ma ene enkwala kora etimi hyehyehye machines
na sa part we mo se yakwa akoto atia no ema akakofa yebedi keke ene mo bae atrocities nko na ekoso o man no mo bae bibia enkoso o mo nya hwe health sector bibia enkoso enyoma ekoso anse nanado adwuma o ye no ena omu bia no uko education bibia enkoso ho uko sports hwe enkoso ho uko environment bibia enkoso enti edebe ade ankasa na wo NDC 43 mu a eni ti no ama youth ni bi ani abrea da bia omugu omso sa no eyade a ese omudwe wo sa oba we afro ho hima wo ye jewi ma pe wa chese wo jimi a metu mani asiusu continuously for 1 year kwasi aba wo fin media isu nyina wo na wo ye oba wo etan eno obi anim nyese me na meka wo tantan kwasi aba we mu nyina onya ba ma e ma jimifo ba ma bi ono so na ha mu tenten e ma ni yikote de se otwe kwasia pupu to bra wo se de wo se Dr. Baumi akosi afanti comedy ntidien wo fin abo wo ti kurom ha na Kevin Taylor ba ya wo mu jan free so wonko ye de ne ko share dem pia na ti ko so wonko nya ebone wo kwasia ne wo jimi wo fin ho kankan wo hema wo ye je wanim tantan se obi na ase kwasia ba wo tantan wo nya fenye wu minim de enti am nya mema na ajimi a na me mema ye omgu obi wetu akofo ba fun bi se de na brɛ me na me mahwɛ no no waware no aboa wukuna ha mu tentente se no kwate tentente no watwe no wodidi utwefo no kwasia ba jimi fo de pupu to bra ba beto me ha wo kwasia no wanim tantan wo ho tantan se ka wo ba ba mu se ka wo ba we mi kurom asaman kese anka ye de wo chabosom wo ba na ne ho tan se ya ye de ne kotwa no gubosom so na ma bosom fa e powerful we ye jar no abene nam wiase ne abosom ne nam ho kwasia ba wo ho tantan wate obe fin tantan wanim tan zenia lottery oyire fulani ni na ote aboso kan asabi adwuma kra na onya ebida enso adom bi nti ayewura kufuado wonam protocol na ade announce saa from o papa eye traitor edema MPP UP party ono onam traitor saa na papa ye traitor no the UP ati ohun sa Kwame Nkrumah ba ye na 58 eno free UP ati no bedi Kwame Nkrumah ati enu nti anam so ma bafo akoto etu kotra ne yonku dombo nchen ewo north o papa eye traitor anche eno boa ya ne etu Kwame Nkrumah bangu no ko join ni PNDC o free honum ana NDC ba ye eno ja wo no de wo ma odoma Kwame Dufuo wo protocol na ade anante saa ene protocol na odi achembi una na uti put said ya wo kom wo so person medi party na nim to me ben na wo gina so achembi person fa medi party na nim oyire ya fa no ti said ya fa lamujin wo kwan ho oba we wo person oba we medi president wo ye my we mu ensi da ofri he anu aduru he fa ni krom ni he fa vote o chidi ba party nim awo he fa ya the economy ma o sa chambi bu economy